Ovogodišnji međunarodni polumaraton okupio je ukupno 140 sudionika, među kojima su bile i štafete. Od početka se izdvojila grupa koja je na kraju prva ušla u cilj. Tako je prvo mjesto pripalo Srđanu Samardžiću iz Banja Luke, koji je imao solidno vrijeme od 1:09:20, dok je samo 36 sekundi iza njega u cilj ušao drugoplasirani Mađar Lajoš Berec. Treći je bio Saša Stolić iz Lazarevca, a od Brođana je najbolji bio Mario Tisauer, koji je ukupno završio na 8. mjestu, te je četvrti od Hrvata, a drugi u svojoj kategoriji. Baš mi je drago što sam učestvovao ponovo i što su organizatori ispravili svoju grešku i ne ponavljaju kao prošle godine. Prvi sam bio, zadovoljan sam rezultatom, tako da je sve proteklo u najboljem redu. Vremenski uvjeti su danas bili baš dobri, nije bilo vruće, jedino što je malo vetar duvao, ali u redu. Bila je konkurencija također jaka, dva Mađara su došli, prvaci Hrvatske i Srbije, Stolić. Dobro sam otrčao i vrlo sam zadovoljan. Kod žene na polumaratonu slavila Mađarica Tunde Sabo ispred Marijane Čegar-Lukić iz Apatina, dok je treća bila još jedna Mađarica Anje Skiš. Na polumaratonskoj štafeti pobjedili su Osječani Nikola Biter i Filip Grgurić, ispred Ivana Murata i Dejana Radaca iz Atlasnog kluba Sljeme. Na utrci građana trčalo se 5 km, a kod žena je pobjedila Zorica Antić iz Valjeva, ispred Ivane Vučinić i Dragici Stojčević. Kod muškaraca je najbolji bio Goran Čegar iz Apatina, drugi je bio mladi Ivan Jakop iz Ivaneca, a treći Požežanin Marijan Križanović. Dobro je bilo, odlična je utrka bila. Istrčao sam novi osobni rekord, iznao sam se 17 sekundi razlike, nije to tako puno, malo je stariji, dobro je bilo. Vrijeme mi je odlično, dok je vruće onda je malo teže trčati, tako vrijeme meni najbolje za trčanje. Svoje su utrke imala djeca predškolske uzrasti pa sve do studenata, te ih je ukupno nastupilo 250. Kod djece vrtićke dobi najbrži su bili Nika Jurčić i Tomislav Čaldarević, dok su kod prvih i drugih razreda osnovnih škola na dionici 200 metara pobjedili Luka Rakipović i Leona Ruhek. Uvjeti su bili dobri i ja u klubu treniram godinu dana pa sam ove godine bila prva, prošle godine nisam ostvarila prvo mjesto nego sam bila druga, a ove godine sam još bolja pa sam zadovoljna jako. Kod trećih i četvrtih razreda osnovnih škola slavili su Marta Šarac i Petar Lazić, kao i Karla Sabo i Dragan Nikolić kod petih i šestih razreda. Vinkovčani Ena Rapić i Marko Kiralj pobjedili su među 7. i 8. razredima, dok je Brođanin Ivan Šotola drugi prošao ciljem. Dobro je prošlo, s tim da ne trčim jako, eto. Ovi se bave atletikom i tako, ja ne bavim se. Dobro sam prošao, zadovoljan sam i tako. Pa budući da vozim bicikli, ovo mi je lakša provjera, manje snage mi znači potrošim i tako. Kod srednjih škola najbolji u svojim utrkama bili su Mateja Zelihić i Vilim Hrala, dok su kod studenata prvi ciljem prošli Korana Petričević kod djevojaka i Ivan Čuljak kod muškaraca. Pa ja moram priznati da što se tiče rezultata da sam i ja zadovoljan. Činjenica je da imamo na jedan način pomor favorita, a to je dobar znak. Znači da su ljudi na neki način prepoznali našu Bromar, odnosno grad Slavonski Brod kao mjesto gdje se može fino trčati. Staza je dobra, uredno pripremljena, sigurnost je na najvišem nivou, bar za sada, koliko ja znam, nismo primili nikakve informacije o bilo kakvim incidentima i zadovoljan sam sa svim. Ovogodišnji jubilarni 10. brodski polumaraton za mnoge trkače bio je dobra priprema za novu sezonu u kojoj je na programu puno dobrih utrka.